Watla ki nong yalam keseng kongres kila Phah mi ino ki MDC na kebe trailang bat ki NPP ha ki HADC. Hendrai ki MDC kimpatiau satya haduk menta bat kidang Snoh bet ha ka executive committee ke NPP kebe yalam uba penyai sing siem. Ka kongres kala sa satang arngut ki MDC kentup uba Ronnie Velingdo bat uba pensyengan NCM ha ki HADC hadian baki we kila krat lut ke NPP. Kajing Phah mi ino ki nong yalam ka kongres di uba Ronnie bat uba pensyengan na kajinga trailang bat ke NPP ha ke HADC kade hadian baki arngut ki MDC uba Charles Marngar bat uba Gabriel Walang kila petno ban leja so sya ke NPP dang shen ha kajinga lang ka kongres ke balong ha ka arpu arteri unailar baladep kinong yalam ka kongres na kitanat bapher kila ajing mut bakin Weng no ya kajinga trailang bat ke NPP ha ke HADC hadian baki laingut ki MLA ha ka baki arngut ki deiru ki MDC kila sya kini no ha ke NPP dang shen ha kajingkren syakilat pathai kubor ha ketika sengi u presiden ke MPCC uba Vincent H Pala ulaong ba mensyua ka kongres kala rai banyak trilang bat ke NPP ha ke HADC da kajingmut ke basyisur klemut dur ba ke NPP kandon kajingmut senior basyapo bantan sendon ya ke MLA bat MDC ulaong ba yamenta watla ka parti kala ban ajingmut ba kinweng no ya kajinga trilang bat ke NPP ha ke HADC Henry ka syongpat ha ka rai ki MDC halor kani ka kongres ke baya trilang bat ke NPP ha ke HADC ka satang arngut ki MDC kentup uba pensyengan NCM bat uba Ronnie Velingdo kat ba ki weipat kila krat lut sya ke NPP kumju uba pensyengan NCM ubade deputy CEM ke HADC ulaong ba ka jinga trilang mensyua bat ke NPP ka de halor kanong rim ba kum ke parti kan la ban ajing mut lang halor ke jingpen kre e ke 6 schedule ka riti sensyar bat banwan ra e ke jingbet jingbiang jong ki pat ba ulaong bala IT ha ki MDC bat u presiden ke parti ban yathir halor ke e ke babahatam ban syim ya karai ha ka bede bat ke jinga trilang bat ke NPP ha ke HADC ke jing rha bor kini ki MDC ban yaidon bat ke NPP kala ban kata kala ya ke parti ha ke election MDC ke bansawan namar ba ke kongres ke syong ha ke liang persya ha ke sorkar jela kat ba ke le arsap ban ya trilang pat ha ke HADC